ineza yawe mu kwezi kwa kabiri nabonye ineza yawe mu kwezi kwa gatatu mwana nabonye ineza yawe mu kwezi kwa kane we nabonye ineza yawe ayi mu kwa gatanu nabonye ineza yawe Tulia, shukuru Mungu, hiyo ndio riziki yako. Kaa chini utulie, kimama kambio, kunywa maji ukalale, mengine yatakutesa, watu yatakutoa nyongo. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye, turongera kubaha ikaze na karibu mwandanye mudukurikirana muri no show. Kuri mikro ya mbere muri kumwe na Parfait Indutira byose, ndabaramukije aho muherereye, turabakunda cyane. Aho muri show yahera twari kumwe n'abakobwa beza cyane yitwa Bella, twari kumwe muri show iheze, niwe yateramishije show iheze, na Maîtresse Kabora yateramishije show iheze, n'umushefu wacu Mr Poro, turakingiwe Mr We ahari. Imana ishikara kumugiraza, turatwara babwiye neza ko agwaye mugabo n'imitende mushoye kurikira, turizera ko muza kumubona mwarahezagiwe cyane. Reka tubandanye tumviza kano karirimbo. Sinibagiye nabo turi kumwe no munsi, nubwo mubona bigaragara ko ari bakeya, abandi bafatiriwe. Rero turareka mpe Safi ari buryo bwanje kugira ngo baramutse. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo, nawapenda sana. Asanteni sana. Reka duhe kaze Maîtresse Kaboro aturamutse. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Murakoze cyane, murabona yuko turi kumwe abakobwa baje bameze neza, baratekereje. Reka mushishikare kudukurikirana muri no show yacu. Ino ndirimbo turayibatuye, nubwo bigaragara yuko ishow 61 bigaragara yuko tubaza indirimbo iri mu rundi rurimi, turizere ko muzagohezagirwa. Amen. Yesu ni pepe, Yesu akupepe mahali ulipo. Uwepo wa Mungu uendelee kuonekana juu ya maisha yako. Tunaenda kwa ingine nyimbo, acha muendelee mnatufuata, tunawapenda sana. Yes, tugiye kubara imigisha y'Imana kuva mu kwezi kwa mbere
kugeza mu kwezi tugezemo uyu munsi habaye korona, habaye ibibazo, lockdown n'ibindi nk'ibyo, ariko twabonye neza y'Imana. Sinzi niba turi guhuriza kuri icyo kintu. Mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye neza yawe, mu kwezi kwa gatatu mwana nabonye neza yawe, mu kwezi kwa kane we nabonye neza yawe, ayi mu kwa gatanu nabonye neza yawe, mu kwezi kwa gatandatu nabonye neza yawe, bigeze mu kwa karindwi nabonye neza yawe, bigeze mu kwa munani nabonye neza yawe, mu kwezi kwa cyenda nabonye neza yawe, ayi mana we mu kwa cumi nabonye neza yawe, mu kwa cumi na kumwe nabonye neza yawe, mu kwa cumi n'abiri nabonye neza yawe, ayi nabonye neza tata we ahara marira wahinduye umunezero Maria wahinduye umunezero ahaya ibibazo wahinduye umunezero ahara ahari amarira, hari ibibazo, ahindura umunezero ku muryango wawe, ahindura umunezero ku buzima bwawe. Mushishikane mudukurikirana kano karimbo turakabatuye cyane, ara usanga bihebuye, usanga bihebye, ahari amarira Imana ihindura umunezero. Mwande mugakurikirana kano karimbo ndakabatuye cyane, turabakunda cyane muri Tasiso Pumensi TV, mwande mudukurikirana turabakunda cyane, mushishikare guheza girwa na kano karimbo. ibibazo nabonye neza yawe bigeze mu kwa karindwi nabonye neza yawe, bigeze mu kwa munani nabonye neza yawe, mu kwezi kwa cyenda nabonye neza yawe, kwicumi ayi mana we mu kwa cumi nabonye neza yawe, mu kwa cumi na kumwe nabonye neza yawe, mu kwa cumi n'abiri nabonye neza yawe, ayi nabonye neza yawe ahara Maria wahinduye umunezero ibibazo wahinduye umunezero ahari ibibazo wahinduye umunezero ahara marira wahinduye umunezero ahara marira wahinduye umunezero Ni kubandika na kubandua, tugiye kujya mu gihugu cyo muri Tanzania, tugiye kumva no muririmbyi Roza Muhando, ndakabatuye kano karimbo, mushishikare mweza girwa, turabakunda cyane. Ukipata 200, shukuru Mungu, hiyo ndiyo riziki yako. Kaa chini utulie, imba mapambio, kunywa maji ukalale, mengine yatakutesa. Wewe tulia, shukuru Mungu, hiyo ndiyo riziki yako. Kaa chini utulie, imba mapambio, kunywa maji ukalale, mengine yatakutesa, yatakutoa roho. Wacha kwenda mbio mbio, usishindane na huyo. Wewe nenda pole pole, pole pole, maisha ni pole pole.
kunywa maji ukalala, hilo ndio riziki yako. Tulia, shukuru Mungu, shima Imana kuri ibyo bike Imana bayaguhaye. Genda mu nzu ceceke unywa amazi uryame kuri ibyo Imana yaguhaye. Urayubusa, shima Imana. Utarose icyo ufungura, shima Imana. Ejo urashobora kurara urarira mu gitondo impundu zikavuga. Rero ushikara kudukurikira muri iyo ndimba Kiswahili na ibasigure neza. Cyane kudukurikirana, turabashimiye cyane. Yishuye 61 hanigarukiye. Reka duhe Maîtresse Kaboro yongere agira icyo ababwiye kuri nusho, yongere anabasezeye. Ndabasezeye, mwakoze cyane kudukurikirana. Mwibagire kugira sabone na comment no gusangiza abandi Imana ibahumugisha. Amen. Reka duhe na Safina we yongere yongere murakoze cyane mwebwe mazima dukurikiranye. Turongera kubashimira, turongera kubakaze na karibu. Mwongere mukurikirane bino biganiro byacu, mwongere mukurikirane zino show zacu. Turabakunda cyane, turacyari kumwe namwe naho butaha. Bye. Shukuru Mungu, hiyo ndio riziki yako. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.